Hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya, wala hakuna mtu iko duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu iko duniani kwa kusudi maalum. Kila unachokiona duniani kiko na kusudi maalum, kiko na sababu ya acho kuwepo hapa duniani. Kusudi la mtu ni swali kubwa sana, na mara nyingi ndilo swali la msingi katika maisha ya kila binadamu kuweza kulijua. Hapa chini nimekupa maelezo ya moja kwa moja, rahisi kuelewa, kwa urefu na kwenye mifano kamili. Kusudi la mtu ni nini? Kusudi la mtu ni sababu ya yeye kuwepo duniani, kazi ya kipekee aliyoletewa kutimiza, ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kwa namna yake. Narudia tena ili uweze kuelewa vizuri. Kusudi la mtu ni sababu ya yeye kuwepo duniani, kazi ya kipekee aliyoletewa kutimiza, ambayo hakuna mwingine anayeweza kwa namna yake. Ni jambo linalo kutumia vipaji vyako, ni jambo ambalo lila kutumia vipaji vyako au karama zako au vipawa vyako, kutumia majeraha na uzoefu wako wa maisha, kutumia vitu unavyovipenda kuleta manufaa kwa watu wengine, kuacha alama ya wema duniani. Kwa kifupi ni hivi: kusudi ni kitu unachozaliwa kukifanya, watu unaotakiwa kuwasaidia, samani unayotakiwa kuacha hapa duniani. Kusudi si lazima kiwe kitu kikubwa cha dunia. Mara nyingi ni huduma unayoitoa kupitia wewe kuwa wewe. Kwa mfano, mtu mwenye moyo wa kuwafariji wengine, kusudi lake ni kuponya mioyo ya watu. Mtu mwenye iko na kipaji cha kufundisha, kusudi lake ni la kufungua akili za watu. Mtu aliyepitia maumivu makubwa na akaokoka, akapata wokovu, kusudi lake ni kuwa msaada kwa wanaopitia maumivu kama yake. Mtu mwenye hekima na upole, kusudi lake ni kuwa mwanga kwa familia na jamii. Kusudi lina tabia kuine. Moja, linaanza ndani ya moyo, si nje. Si kitu watu wanakuambia, bali kitu ambacho roho yako inajisikia kufanya. Hivyo ndivyo uliumbwa. Yaani unajisikia ndani yako kufanya biashara fulani, unajihisi shauku kubwa na unapenda biashara hiyo, basi jua hiyo ni sehemu yako. Pengine unapoangalia wajane, watoto yatima, moyo wako unasimuka, unataka kuwasaidia kabisa. Yaani unajisikia kama vile kama uwasaidie kabisa, hapo utakuwa yaani hapo utakuwa kabisa na hauishi kabisa. Yaani unajisikia ndani yako shauku ya kutaka kuwasaidia wajane yatima kweli kweli. Unavyoona unapitia mateso, unaumia sana, jua hiyo ni sehemu yako ambayo Mungu alikuitia uweze kuifanya nini? Kuweza kuitendea kazi. Pili, linahusiana na kuwasaidia watu wengine. Kusudi halina ubinafsi. Huwezi kuwa na kusudi linalo kuhusu wewe tu. Hapana. Kusudi linahusiana na maisha ya watu wengine. Linaweza kuwa la familia yako au jamii inayokuzunguka au nje yako au nje ya nchi yako au dunia kwa ujumla. Unakuwa msaada wewe jinsi ulivyo hapo. Kusudi linahusiana na maisha ya maelfu ya watu na wala sio peke yako. Wewe kuwa na nyumba, sijui na gari na familia, kusudi la lenga kuwasaidia maisha, kuwasaidia watu wengine, kuwagusa moyo, kuwapatia vitu. Hilo ndilo kusudi kabisa. Tatu, inatokana na safari ya maisha yako. Inatokana na safari yako ya maisha, ikiwemo maumivu, makosa uliyowahi kuyakosea, ushindi, mapito yote yanatengeneza kusudi lako. Unaweza kuwa ulipitaka vitu vingi kwenye maisha yako, kisha vile vitu vinatengeneza kusudi la kuumbwa wako. Linaendelea kukua kulingana na miaka yako pamoja na wakati wa maisha. Yaani kusudi lina kadri siku zinavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kwenda, ndivyo linazidi kukua kubwa. Kusudi
la miaka 20 au 20 si sawa na kusudi la miaka 50, yani 50. Mfano rahisi sana, kama mbegu ilivyo na kusudi la kuwa mtu fulani, mtu pia ana kusudi la kuwa kitu fulani katika maisha ili kuleta matunda fulani duniani. Mti wa maembe hauwezi kuwa wa mapera. Wewe pia huwezi kufananishwa na mtu mwingine. Kusudi lako ni la aina yako pekee, vile jinsi uliumbwa. Kwa ufupi zaidi ni hivi: kusudi ni sababu ya kuishi, kazi ya kipekee uliopewa kuwasaidia watu na kuboresha ulimwengu kupitia kile ulichonacho ndani yako. Asante kwa kunisikiliza. Jina langu ni Mumwiko Kalaba. Nitakujia sasa na maswali 25 kwa kila kijana anayopaswa kujiuliza na kuweza kuyajibu ili aweze kuishi maisha yenye maana hapa duniani. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.